Bog spinovci i spinovke, danas ćemo ponoviti stvari koje smo radili proteklih mjeseci, a s obzirom da se ne družimo u dvorani, možemo se družiti ovako online preko malih ekrana. Danas ćemo ponoviti ča-ča-ča i to specifične principe kretanja kroz šase. Odradit ćemo ponavljanje ronde šasea i hip twist šasea. Danas su samo Molja i Patricija koji će mi pomoći u demonstraciji. Kako bi mogli početi s vježbanjem, moramo znati prvo kako izgleda figura. Stojimo na stražnjoj nozi, to je desna, i napravit ćemo prijenos težine na prednju nogu. Zatim lagani sigurno nozi i postavljamo desnu nogu ispred tijela bez težine. Zatim spuštamo težinu na prednju nogu, priključujemo lijevu uz desnu i odgurujemo se u stranu i stanemo na desnu nogu. Pričat ćemo o dizajnu bokova i isto tako rotaciji. Prilikom laganog okreta u lijevo morate napraviti laganu rotaciju bokova. Zatim ćete napraviti pola osmice u desno, pola osmice u lijevo i pola osmice u desno. Prilikom vježbanja morate paziti na sljedeće stvari. Napravite prvi korak nazad, zatim dva napravite sigurno i da okrenete prste u pravom smjeru, a da pritom ne izgubite u prevelikom koraku jer prednji korak mora biti bez težine. Zatim treći korak je spuštanje težine na mjestu, nakon čega morate pripaziti da ne odete u stranu jer priključak je ono što trebamo napraviti kako bi mogli dovršiti šase u stranu. U osnovni korak dodat ćemo hip twist šase. Sada ćemo pokazati kako se ronde šase radi u prostoru. Stojimo za razliku od hip twist šase na prednjoj nozi, iz čega ćemo napraviti ronde lijevom nogom. Bez težine povlačiš nogu do pete stražnje noge. Zatim ćemo pritiskom privlačiti prednju nogu uz lijevu nogu i otići sa svojom lijevom nogom u stranu. Tijekom izvođenja ronde šasea morate paziti na akcije bokova. Kada radite ronde napravit ćete pola kruga uljevo svojim bokom i lagano ćete podići bok. Prilikom privlačenja noge bok će biti neutralan, nakon čega ćete napraviti pola osmice u desno, pa tek onda pola osmice u lijevo. Tipične greške prilikom izvođenja ronde šasea. Nemojte zamahnuti nogu po zraku. Nemojte prekrižiti preveliki korak, morate napraviti dalje Latin cross. Zatim, nemojte dizati nogu od poda, nego napravite foot slip i zatim zakoračite u stranu. Sada ćemo otplesati osnovni korak sa kombinacijom ronde šasea. Vrijeme je da kombiniramo oba dva koraka zajedno. Odmaknite sve stvari u dnevnom boravku. Ove principe možete pronaći u figuri Close Hip Twist, pa ćemo proći kroz nju da vidite gdje se oni nalaze. Za početak on radi ronde šase, a ona radi hip twist šase. Iz čega će otići u fan, ona će otići sa lockstepom nazad, a on će za to vrijeme raditi hip twist šase. Prilikom izvođenja Close Hip Twista morate voditi računa o principima koje smo ranije objasnili kroz video i isto tako veličini koraka kako ne bi nikome smetao u izvođenju plesne figure.